በጣም ደስ ብሎኛል እስኪ እንዳው በዚሁ አጋጣሚ እስከ ዛሬ በስልክ ምናምን ነበር ምናወራውና የዚህ ቤተሰብ አንድ አካል ሆናለሁ ብለሽ አስበሽ ታቂ ነበር ወይስ አዎ ያው ተስፋ ማድረገው በፈጣሪ ነበር እሺ እና ደግሞ አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ ተሳክቶልኝ ያው ከጎን ማሻአላህ ጀመረ ይችላል ያው ትንሽ ብቻ አንተ ከባድ ነው በጣም ደስተኛ ነኝ ማለት ነው ማሻአላህ 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 ደስተኛ ስለሆንሽ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ያንቺ ደስታ ነው የምፈልገው ጃርቲ ኮታው ባየ ገመደ ጅራ እጅግ በጣም ጥሩ ጸባይ ያለሽ እጅግ በጣም ምታምሪ አማላ ባየ ቀዳ ባየ በረዳ ሴት ነሽ ዱበርቲ ጭምቱ ዱበርቲ ይሄ ደግሞ ያው እና ደግሞ ሆኖልኛል አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ ተሳክቶልኝ ያው ከጎን ሆነ ያለው ማለት ነው ማሻአላህ በጣም ደስ ይላል ከምትመለከቷት አዲሷ ንግስት ጋር ህይወት መሲም የራሷ ህይወት እየመራች ነው እኔም የራሴን ህይወት ጀምሬያለሁ በዚሁ በአዲሱ ህይወቴ ደግሞ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ አዎ ያው ሀብ እየጀምሬያለሁ ሙሉ ቪዲዮ ዛሬ አርብ ማታ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ መሲም የራሷ ህይወት እየመራች ነው እኔም የራሴን ህይወት ጀምሬያለሁ በረካና በኢየሱስ በዚሁ በአዲሱ ህይወቴ ደግሞ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ አዎ ያው ጃለል ሀብ እየጀምሬያለሁ ሙሉ ቪዲዮ ዛሬ አርብ ማታ እየመራች ነው እኔም የራሴን ህይወት ጀምሬያለሁ እና ደግሞ ሆኖልኛል አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ ተሳክቶልኝ ያው ከጎን ሆነ ያለው ማለት ነው ማሻአላህ በጣም ደስ ይላል ከምትመለከቷት አዲሷ ንግስት ጋር ህይወት መሲም የራሷ ህይወት እየመራች ነው እኔም የራሴን ህይወት ጀምሬያለሁ በዚሁ በአዲሱ ህይወቴ ደግሞ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ አዎ ያው ሀብ እየጀምሬያለሁ ሙሉ ቪዲዮ ዛሬ አርብ ማታ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ መሲም የራሷ ህይወት እየመራች ነው እኔም የራሴን ህይወት ጀምሬያለሁ በረካና በኢየሱስ በዚሁ በአዲሱ ህይወቴ ደግሞ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ አዎ ያው ጃለል ሀብ እየጀምሬያለሁ መሲም የራሷ ህይወት እየመራች ነው እኔም የራሴን ህይወት ጀምሬያለሁ በዚሁ በአዲሱ ህይወቴ ደግሞ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ አዎ ያው ተስፋ ማድረገው በፈጣሪ ነበር እና ደግሞ ሆኖልኛል አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ ተሳክቶልኝ ያው ከጎን ሆነ ያለው ማለት ነው ማሻአላህ በጣም ደስ ይላል መለከቷት አዲሷ ንግስት ጋር ህይወትን ሀብ እየጀምሬያለሁ ijoollee gudiin gadi ba'ee jira jaalalli bara kanaa bakka akmaal isiniin jedhu Mesii fi bireeksi akka walii kanii jaalala biraa akka dhamanaa biraa fuudhee dubbachaa jira kan bukkeessaa jirtu kun haadha manaa godhee fuudheera jedhee jira jechuudha bireeksi bakka gammaddan ka warri gaa'ela namaa jedduu seentanii abbaa manaa fi haadha manaa dhiigsiftanii warri waan takkasiis hin gammachiisu bakka gammaddanii yeroo tokkosi bireeksi abashaawii jechuudha masii wajjin waliikneerra viidiyoo yeroo isheen dhiira biraa wajjiniin waan ta'e hojjettu viidiyoo silkishirra jiruuni ishii argeera waliikneerra jedhanii pirankii hojjetanii turan ammas pirankii biraatiin as ba'uunsaa hin oolu daawwattoota kiyya mee kanarraa barumsa guddaa argadhaa isiniin jechuu barbaada nutti hin gamtu ijoolleen Oromoo yoo pirankii hojjettu kunoo isaan kun pirankii kabadbaddi jedhe
yookiin ulfaata pirankii ulfaataa qabatanii as baanii jiru ammasi. Waaw bireeks natti machaatee jirta dhugaa waaqa natti machaatee jirta. Kunoo pirankiin akkanaa biddeen nama laata jechuudha argitanii. Ijoolleen keenya maayyibiin ta'ina isinis pirankii akka kana ulfaataa kana hojjedhaan isin jechuu barbaada. Kunoo pirankii dha jedhee yaadanii garuu karaa mataa kootii jechuudha dhugaadha jedhee yaadu. Intala nama harka qabee dhungoo qixxeetti godhee jira. Isayyuummoo musliiman ta'ee jedhee uffanni kun duruma qaban hin beektu hundi keessanii Saawudii yeroo hojjetu hin qaba ture. Saawudiidhaa galee mucaan kuni bireeksi nama cimaadha. Saawudii turanii masii wajjiniin jechuudha mucaa tokko walirraa qabu. Amma mucaasaa dhiisee masiisaa dhiisee jaalalleesaa dhiisee bareedduusaa dhiisee kan biyya namaatti lafa onaa irratti wajjiniin jiraatan dhiisee intalli kun faana jiraachuu yookiin immoo fuudhuun ani dhuguman ta'a jedhee si yaadu jechuudha daawwattoota kiyya. Waan hin taanedha kun ani hin beeku dhuguma jedha ta'ee soba ta'ee hin beeku jechuudha. Garuu jaalala biraa yookiin immoo gaa'ela biraa keessa seenee jira yookiin immoo jireenya biraa eegalee jira. Kunoo masiinis jireenya ishii eegaltee jirti masiin jechaa jira. Yoo ishiin immoo bo'aa gadi baate dhuguma dubbiin hin bareedde jechuudha. Ammas immoo pirankii biraa hojjechuudhaaf gabbaan ammallee mtuu namanuu hundura dhuguma se'ee biyyi wacaa ture. Yeroo sana namoota baay'eedhaan warreen nuuf gammadanis warreen nutti gaddisanis warreen ililchitanis jirtu jedhee nama baay'ee arganne jedhee gadi bahee ture. Amma garuu dhugaadhas natti fakkaatu ammas pirankii biraatiin gadi bahee ta'een hin beeku. Maalumaafuu yuutuubiin sabadaa daawwatamaan turreeyyuu yuutuubiin isaa waan daawwatamuu dideef xiqqoo wanti addaa qaba. Viidiyoo yeroo hojjetanii nu daawwatamaa fi garuu akka duratti ittiin daawwatamuu fi duratti nama 200,000 holitu isa daawwata ture. Amma garuu nama 20,000 nama 15,000 hol waan akkasiitu daawwata. Ammas moqqi jedhee haa daawwatamu jedheetu gadi bahee ta'ee waan isaan beeku jechuudha. Ifa manaa godha waan hin beekne irraa haasa'uun sirrii miti. Namni kun jechuudha meef tole kana hundumaa እንኳን ደህና መጣሽ ብሬክስ ሁሌም አዲስ በጣም ደስ ብሎኛል። እስኪ እንደው በዚሁ አጋጣሚ እስከ ዛሬ በስልክ ምናምን ነበር የምናወራውና የዚህ ቤተሰብ አንድ አካል ሆናለሁ ብለሽ አስበሽ ታውቂ ነበር ወይስ? አዎ ያው ተስፋ ማድረገው በፈጣሪ ነበረ እና ደግሞ አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ ተሳክቶልኝ ያው ከጎን ማሻአላህ ጀመረ ይችላል ትንሽ ብቻ አንተ ከባድ ነው በጣም ደስተኛ ነኝ ማለት ነው። ማሻአላህ 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 ደስተኛ ስለሆንሽ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ያንቺ ደስታ ነው የምፈልገው። ጃርቲ ኮታው ባየ ገመዴ ጅራ እጅግ በጣም ጥሩ ጸባይ ያለሽ እጅግ በጣም የምታምሪ አማላ ባየ ቀዳ ባየ በሬዳ ሴት ነሽ። ዱበርቲ ጭምቱ ዱበርቲ ይሄ ደግሞ ያው እናንተ ምስክር ናችሁ አይታችሁ ማመን ነውና ለማንኛውም አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ ስገባላችሁ ያው ከዚሁ አጠገቤ ከምትመለከቷት አዲሷ ንግስት ጋር ህይወትን አብዬ ጀምሬያለሁ። በጣም ደስተኛ ነኝ። አንቺም ብሬክስ ሰርፓተ ቀበምት በጣም የምታምሪ አማላ ባየ ቀዳ ባየ በሬዳ ሴት ነሽ። ዱበርቲ ጭምቱ ዱበርቲ ይሄ ደግሞ ያው እናንተ ምስክር ናችሁ አይታችሁ ማመን ነውና ለማንኛውም አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ ስገባላችሁ ያው ከዚሁ አጠገቤ ከምትመለከቷት አዲሷ ንግስት ጋር ህይወትን አብዬ ጀምሬያለሁ። በጣም ደስተኛ ነኝ። አንቺም ደስተኛ ነሽ ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ ገመች ነገር ማዘን ነው አትሮቢል ሰርፕራይዝ በጌታ ኢየሱስ አራስና ሰርፕራይዝ